ya? Sekarang nggak Lui cicip lagi. Terbakar mulutmu nanti. Hai guys, welcome back to our channel. Yes, wir sind am Mittag gegessen und dann haben wir gesagt, und jetzt machen wir Channel Pudding, einer Wasserpudding und einer mit Milch. Jadi kakak Sam bilang kita ini sekarang mau bikin puding, bikin agar-agar bilang. Agar. Zoe, agar-agar. Agar-agar. So, Lui bilang agar-agar. Gagar. Und ich sehe wie ein Herzprinzessin. Apa kayak gitu. Ya udah, jadi sekarang kita ini mau bikin agar-agar. Dan kita mau bikin dua jenis. Lui duduk. Kerempongan. Jadi ini kompor mama, ini kompor, ini mobile kompor. Jadi dia bisa dibawa kemana-mana. Kita butuh cuma strum doang. Dan ini dua tungku. Nah, ini belum mama colok. Belum dicolok. Sekarang kita siapkan bahan-bahannya dulu. Jadi satu, kita mau bikin agar-agar yang bening. Tunggu, Lui duduk. Jadi satu, kita mau bikin agar-agar yang bening. Dan satunya agar-agar pakai susu. Sekarang kita siapin bahan-bahannya dulu ya. Satu panci dan dua panci. Yes. Itu Lui. Engseite 2 Doppel. Engseite 2 Doppel. Heute wir machen Challenge Pudding. Das ist orange, rot, orange, green. Das ist red. Red, orange und green, red, green, blue, and green. Und hier ist ein Vogel. Ja, Bird. Satellit. Ja, Satellit. Jadi ini bahan-bahannya, ada agar-agar. Kita pakai vanilla sugar. Ada gula, ada air, dan ada susu cair. Sekarang kita masak? Ya? Lui masak? Tunggu, pakai dulu celemeknya. Toeng. Toeng. Mana buat Lui? Loh. Oh, tunggu mama ambil punya papa ya. Cool. Sudah? Zoe gimana makainya? Bisa? Bisa dong. Mama. Ya. Oke. Yang tertera di sini, Lui duduk, Lui. Yang tertera di sini 4 gelas air, terus gulanya sesuai selera, dikira-kira aja sendiri. Kita butuh 4 gelas air. Tunggu mama baca dulu. Masak hingga mendidih sambil diaduk. Oh, jadi langsung dicampur ya? Ya, Cis. Langsung dicampur. Tunggu gulanya. Es bei mir Zucker. So, gulanya 1, 2, 3, 4,
Tambah ini. Tambah 1 bungkus. Tuh, Zoe kasih. Kak. Terus sekarang yang susu. Ini untuk yang susu. Milk. Louis. Oh, bei mir muss man auch. Das wird kein 1. Alles. Louis. Louis. Itu lu yang bikin ya. Oh, es riecht gut im Wasser. 2. Sendoknya ya? Ini sendoknya. Lihat. Schon das Wasser. Wow. Stop. Dikit lagi. Oh. Terus siapa yang kasih ini? Keine Ahnung. Also, da ist da drin ein Zucker. Wollen wir saugen? Iya, tunggu. Masukin. Ini. Masukin sini. Weil ihr habt schon doch so. Alles. Einfach so. Yes, kayak gitu. 1. Was meines? Lui bilang 2, 3. So, aduk-aduk. Tunggu, Mama ambil waffle. Tunggu, Lui juga. Iya, Mama ambil. Louis. Tiga. Mama, probier ein bisschen. Tuh ya. Rot. Terus kita tambahin food color. Ini warna merah. Kita bikin juga di sini. Dan untuk yang susu kita kasih pasta pandan. Itu. Yes. Hati-hati, kurang dikit, hati-hati. Pelan-pelan. Aduk. Iya. Banyak. Oh, du Colorway. Yay. Ich hab keine Farbe. Nein, du willst schon so orange da drin. Wow. Sekarang kita masukin agar-agarnya. Iya. Louis. Lui duduk. Kamu nggak bisa duduk ya? So, Suzaman sama Zoe. Pegang sama-sama. Ini. Pegang sama-sama. Sama-sama. 1, 2, 3. Alles reingeben, Mama. Zoe aduk. Yes. Alles reingeben. Yes. Iya kakak ya. Aduh kerempongan ini ya. Di luar ekspektasi. Sebentar. Las Mama aduk dulu. Mama aduk. Tuh lihat itu green semua. Tuh. Sini. Sini. Aduk. Kamu kenapa? Koki cilik masak. Ini cupcakes. Ya, kita taruh sini. Beide aus, Mama. Oh. Kamu ribut banget, Lui. Aduk. Mama. Iya. Iya itu. Coba Mama rasain. Bilang enak. Enak. Jadi ini udah. Sudah. Pas. Konsus pas susnya. Zoe? Nein, sudah Lui panas. Ya ampun. Aber mir muss ich testen. Ini koki apa kayak gini? Coba tes.
Tes rasanya gimana? Aduk, Sam, aduk. Good. Enak, Sowina. Ikan. Nih. Loh. Masuk ini. Aduh, koki apa ini kayak gini? Sudah. Sudah ya, sekarang diaduk. Oke. Ya. Mama, ini was hier mit. Louis sudah. Good. Ich habe drüber. Oh, Mama, da ist Milch. iya. Tumpah ya. Heiß. Iya, panas makanya. Pelan-pelan. Aduk. Und das? Aduk. Für meine, bei mir, Leute, ganz Louis sudah. Masa iya, astaga. Masa dicicip-cicip mulu? Und jetzt, Mama? Belum. Sudah, Louis. Gut. Iya, enak. Ich schiebe sie gut. Enak. Nein. Nah, mama sudah. Siehst du die Farbe? Iya, die Farbe ist dann so milchgrün. Lila. Belum. Ini udah mama yang aduk ya. Nah, Meta. Ja. Nein, ich schau nur. Sebenarnya enak kalau pakai santan ya. Zoe ngapain? Schau da. Meine Augen sind geblutet. Louis, kamu gaya banget. Panas. Meine kommt schon so Geräusche. Panas ya? Panas, Nain. Sekarang nggak Louis cicip lagi. Terbakar mulutmu nanti. Kasih tahu kenapa. Panas. Panas. Kasih tahu. Tiup. Bei Menta, punyanya Menta tuh gitu terus ya. Ja, meine kommt so ein bisschen blasen, so viel. Aduh, Menta. Meine ist hinterher. Aduh, ini agar-agar campur iler. Iya, panas. Campur iler Louis. Jadi ini kompor-kompornya mama pakai kalau contohnya ngundang-undang orang, teman-teman, kalau bikin hajatan acara di rumah. Jadi kayak contohnya masak bakso atau kuah lontong sayur. Jadi ini bisa mama taruh di meja gitu loh. Jadi tamu-tamu nggak perlu ke dapur ya kan, dapurnya juga kecil, sempit. Kalau ngantri wah nggak kebayang. Jadi kalau masak soto, bakso, lontong sayur, jadi pakai kompor-komporan ini deh kayak gitu. Gaya banget sih nih ceritanya. Luang-luang. Guntingnya juga dimasak. Panas ya? Kita aber Charlie, Mama. Mama, ist das auch ein Charlie? Sekarang kita mau taruh di luar karena kan di luar dingin ya. Terus kita tunggu sampai dia mengeras deh. Weißt du, weil ich die raufblase, geht ja. Nyam. Der draußen sehr kalt. Ja. Yuhu, akhirnya udah ready juga. Jadi si agar-agar ini tadi kita taruh di teras, di meja teras. Cuma tadi nggak sempat filming karena rempong mama sendiri yang pegang si baki.
Kalian mau yang mana? Sudah excited? Udah nanya-nanya. Zoe mau yang? Iya, ambil. Lui mau yang gelas. Lui mau yang gelas. I want that. Itu kegedean kakak Des. Itu besar banget. Mama. Wah. Wow. Mama, itu the beer. Ya, beer. Charlie. The beer. Wow, Mama. Ini Lui pakai. Mama, coba beer. Makan lah. Oh, bagaimana? Bata. Makan. Gimana? Coba mama rasain, Zoe. Jelly. Mau rasain? Oh. Wah, enak. Lu mau yang itu? Mama. It's good. Bikin. Sini. Tada! Wow. Ini beer. Ini Louis the beer. Terus gimana? Enak. Nyem. Louis juga. Zoe mau yang ini. Şimdi yummy. Yeay, nggak kelihatan. Dit man ich will das so schwarz ist. Punya Zoe nggak kelihatan karena piringnya hitam. Oke, kiddos. Jadi sekarang kita rasain. Sama tidak gebakken. Wih. Bye. Thank you for watching. Yay, bye. Bye bye.